Draža je spasao 500 američkih pilota i dobio orden predsjednika Trumana, ali niko za to nije smeo da zna, ni njegova porodica, ni javnost, niko. Američki predsjednik Harry Truman je 29. marta 1948. potpisao ukaz o dodjeli najvišeg američkog ordena za strance, generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću, a onda je taj orden nestao na 57 godina. Nisu ga sakrili neprijatelji, sakrili su ga saveznici, i to u istom trenutku kada su mu ga dodelili. Ovo je priča o tome kako je jedan čin zahvalnosti postao državna tajna. Da bismo razumeli ovu priču, moramo prvo razumeti šta je Draža Mihajlović uradio da zasluži orden. Godina je 1944. Drugi svjetski rat je u punom jeku. Američki bombarderi lete iznad okupirane Evrope, gađaju naftna polja u Rumuniji, ključnu arteriju Hitlerove ratne mašine, ali mnogi od tih aviona se nikada nisu vratili u baze u Italiji. Obarani su iznad Srbije, piloti su iskakali padobranima i padali u nepoznato, u ruke Nemaca ili u ruke srpskih seljaka. Oni koji su imali sreću, padali su u sela pod kontrolom jugoslovenske vojske u otadžbini, vojski generala Mihajlovića. Tada je pokrenuta operacija Vazdušni most, na zapadu poznata kao Hajlar. To je bila najveća spasilačka misija američkih pilota iza neprijateljskih linija u istoriji. Zamislite samo logistiku u srcu okupirane Evrope. Američki obaveštajci OSS su se sa padobranima spustili u štab generala Mihajlovića. Zajedno sa četnicima i lokalnim stanovništvom, za samo nekoliko dana sagradili su improvizovani aerodrom u selu Pranjani. Na njemu nije bilo ni piste, samo zaravljena zemlja, a ka toj pisti su se danima kretale kolone američkih pilota. Iza njih su ostajali kilometri pešačenja, skrivanja po šumama, tavanima i crkvenim portama. Srpski seljaci su ih krili, odvajali su im od sopstvenih usta, davali im hleb, rakiju. Spašeno je ukupno preko 500 savezničkih vazduhoplovaca. To nije bila mala akcija, u pitanju su bili ljudi sa imenom i prezimenom. Poručnik Milton Friend, jedan od preživelih, decenijama kasnije došao je u Beograd da svedoči. Rekao je, Mihajlović nije bio zlikovac, već heroj. Spasao je 500 ljudi. On nije spasao samo 500 života, već hiljade njihovih budućih generacija. Rat se završio, ali politički vetrovi su se okrenuli. U Jugoslaviji su na vlast došli komunisti, predvođeni Titom. General Mihajlović je uhvaćen, osuđen na montiranom procesu i streljan 17. jula 1946. godine. A 2 godine kasnije, 29. marta 1948. na preporuku generala Dwighta Eisenhowera i same Pentagonske komisije, predsjednik Truman potpisuje odlikovanje. Obrazloženje koje je napisao Truman ostalo je zabeleženo. General Mihajlović se istakao organizujući snage otpora. Zahvaljujući neustrašivim naporima njegovih trupa, mnogi američki piloti su spašeni i bezbedno vraćeni. Ali umjesto da uruče orden, Amerikanci su stavili oznaku stroga tajna. Zvaničan stav State Departmenta bio je da ne žele da uvrede maršala Tita. Zvaničan, nezvanična istina, kako mnogi istoričari danas veruju, bila je drugačija. Amerika je napravila ogromnu grešku napustivši Mihajlovića na nagovor Britanaca i Churchilla, a orden bi postavio previše neprijatnih pitanja. Tajna se čuvala 2 decenije. Svih tih godina spasioci preko 500 američkih života ležali su u neobeleženim grobovima, a orden je ležao u trezoru. A onda se pojavio čovjek koga istorija ne sme da zaboravi. Kongresmen Edward Derwinski, američki političar poljskog porekla, koji je pokrenuo pravu istragu. Godinama je preturao po arhivama Pentagona i uspeo je, orden je deklasifikovan, a onda je prebačen u Nacionalni arhiv SAD, u visoko obezbeđen trezor, gdje je ležao još decenija. I tako je prošlo skoro 60 godina. Godine su prolazile, generacije su se smenjivale. Onda je došao maj 2005.
U rezidenciji američkog atašea za štampu u Beogradu održana je tiha, skromna ceremonija. Nije bilo fanfara, nije bilo predsjednika, ali bili su tamo ljudi koji su svojim očima vidjeli herojstvo. Došao je major Đorđ Vujnović, šef OSS-a iz Barija. Došao je poručnik Artur Džibilijan, posljednji živi član misije Hajlar. I došla je Gordana Mihajlović, ćerka pokojnog generala. U njenim rukama, posle 57 godina čekanja, konačno je završio orden Legija zasluga. Ovaj orden nije samo komad metala. On je dokaz da su se u najtežim vremenima ljudi ponašali časno. Da su srpski seljaci, gerilci spasavali američke pilote. Da je čovjek koga je pobjednička strana proglasila izdajnikom nosio orden koji mu je dodelio predsjednik Sjedinjenih Država. I da su te iste Sjedinjene Države iz političkih razloga dozvolile da taj orden prećuti. Da ga sakrije, da ga čuva kao tajnu. Više od pola veka istina je bila zaključana. Spisak pilota, njihova svedočenja, čak i orden. Sve je nestalo u arhivama, ali na kraju uručeno. Iako bez fanfara, iako bez izvinjenja, posle 57 godina ćutanja, medalja je konačno pronašla svoj dom. Harry Truman, Dwight Eisenhower i 500 spasenih pilota znali su istinu, ali moćnici su čekali više od pola veka da izađe na vidjelo. Da li je odavanje priznanja heroju odloženo zbog političkog straha ili zbog namernog potiskivanja istine? I šta vi mislite o ovom činu? Da li ovo vidite kao političku nuždu ili kao hladnokrvni zločin na istorijskom istinu? Napišite svoj stav u komentaru.